kunjalo usazoba njalo futhi ngekuhlale kunje. Awungiphethe udokotela. Hey bathi ngudlungudla imoto ethwala ezinye imoto up nomani. Ungathi ngizazi kanjani ibongo phela uNgonyama umfowethu. Ngonyama. Maxoxa imfene kwela kubo. Yabona, bakhona kwenzeka. Hey phela isizwe sazi sazani thi. Bayagana la. Hey ngengithule mangibuka isizwe bacanga ukuthi umhlaba mkhulu kanti umhlaba mncane. Ingaka lento khonywa ngayo. Into ebalekile ke Ngonyama. Yes. Sihlangane ngomsebenzi omkhulu okusiza impilo zabantu ngoNkulunkulu. Awukho nje okunye lokho kusihlangana ukuhlanganisile. Babingelele bathathe mwana. Asibengalele ke ingudlungudla abnormal imoto enkulu thozinye imoto incwadi encane engafundeki. Lokho bayefundi abehlula ehlala abafazi namadoda. Lokho baxakile nje ukuyovula bonke okhiye emhluthu lwenhliziyo zabafakaza namahlombe abanzi ngokuthola izinto zabantu uhlula abathakathi enganike omkhulu owayephethe izinto naye before ngifike emhlabeni mangizofika nje wathi umkhulu uhlula abathakathi lo phela iyakhuluma le nto lo mlando uyazi igama ekodlule kuzo Ngonyama zaziwa yimi lo mlando ulokhu nje uyaphila uyazi Ngonyama yasizazana sebancane thina kabi sengiyangithule ngithi mina hayi Ngonyama sesikhule kanje emuntoda sesikwazi ukubhekana nezinkinga ezisirious kanje emhlabeni hey ay kodwa kungichaze masuthi wena kukhona inoma lini phela noma yini angithi umuntu ongazazi ufunani noma umuntu ngoba umuntu mayengeza ukuchaza wemngane wami mayezothi mina sengifuna nje ukuceba noma kuthiwa ngandlelana inoma yini le nike futhi wena lezoshesha kuze kusasa angabuya sole wena ngoba khona umntu ufika umnika isigubhu uthi nazo igubhu zami zimbili uma umnika isigubhu uma umnika sona bese bezavala umuntu hayi kodwa kanti lesekuphele nenyanga so umuntu onjalo ke sefuna uvule umniki noma yini ngoba akakwazi ukulinda ngamnika omunye kwandisa umbhede endlini bawungena ukuthi kuthiwa uyamuze khona umntana ethi wemkhulu esikuba zadle mina ngathola inkwantama ngavula ngasibeka yindaba uthi hayi ngabona umbhede ondisa nekhabethe ngibhekile ngalele uthi hayi ngavela ngasishiya ngathi ngawo wena uthe ufunani kimi uthi amese ebuya hey amese ebuya ngiphuthuma ngavela ngalikhupha hey kodwa kulungile inoma yini nikhona ekhaya inoma yini kodwa inoma yini kodwa ngathi kutshele ufuna sikwenza ngoba ufuna noma yini asifuna ukuthi uhambe usikhuluma kodwa kona kukhona kodwa ufuna ukukhulumele phansi Ngonyama ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngudlungudlu ngiyabonga ukuhloniphekileyo ngiyakuhlonipha kakhulu Ngonyama kusukela sikhula mfowethu ngiyakuhlonipha nje sizweni nalapho khona uNkulunkulu akubusisi yazi Ngonyama ngeke ngathi mina ngixoxa nje nezinye inyanga zifika la ekhaya ngithi mina uyazi into esifunakala wenyanga zakithi ukuthi ibani nezinto ezijulile eziyimfihla ama customer angazazi kubalekile uyabona njengoba manje abantu bekhala kukhona abantu abakhalayo ngathi sizinyanga bangafuni futhi ukuthi babuye balungise izinto zabo kodwa bekhale bekude ngithi ke mina awumcele mani customer ungalibalekeli lisondele mani kuwe bese uyamsiza umfakele noma yini aphile namakuthiwa kuzona imvula kubona ukugedla kodwa mayiphilile mina Ngonyama nginankingi mayiphilile ngoba ngisho yazi umuntu ukuthi noma ngathi sekufe in yabona nje Ngonyama mina nginamahloni mina Ngonyama ngiyathakatha hayi futhi ke hayi ngeke Ngonyama mina ngihlezi ngibatshela ngithi mina ngiyofa ngithakatha ungalokhu ngitshela Ngonyama ngeBhayibheli ngoba iBhayibheli ngilifunda nawe ndena nguthola umvuzo walo yayibona manje ngozolokhu ngitshela ngezinto engazazi thina sineyinyosi thina Ngonyama thina hey sayijulela lezi inyosi hey weNgonyama uyakhumbula bayifuna bayithola uyabona 2007 Ngonyama ngikhumbula mfowethu singabazi ukuthatha lezi inyosi hey abantu namhlanje kunzima namhlanje siphila ngazo mina ngathi ekhaya mawuza iba nesibindi wathi omunye isikele kanjani ngathi mina mawungesibindi ungezi ngoba phela ngikubizanga vele asibe iqinile wena ufuna usizo uma unesibindi woza sifike sisebenze ngoba isikhathi uweek customer dlela kwakho ngizokubona uyakuyadlulwa nje njalo laba ababhekudele futhi zindle ngoba inyosi nemkhuba awazi ukugila imkhuba esigodlweni zibheke yonke lento le ayinyosi zinamandla abantu bakhala ngenyanga bathi inyanga ezinye zinobafazi kodwa inyosi akayeke ukwenza lokho ngeke phela inyosi igada yonke into yazi ukuthi inyosi igada ama business yebo igada yonke into osomabhizinisi ababe neinyosi mina ngiyayivuma inyosi weNgonyama balekile nje inyosi Ngonyama ziyashesha nokuzwa
kunjalo kodwa ngeke uthola umfethu umuntu athi inyosi athi phatha 10,000 ngoba yibo labasilimazayo umuntu ahamba athatha umuthi weinyosi lo ofakwa babelungu emahlathini ayibambe efebhet nezishuthi beyathi umuntu hayi wona 10,000 akana 10,000 akuzona hayi khona siyeke wegonya ngaye ngathi mina basikhole abalaleli basibukela wegonya uyazi ngaye ngathi mina ethi umuntu ufuna ukuthwala ngithi mina ethi dokotela 2+2 uyathwalisa yini ngithi mina ngithwalisi ngiyazekelisa uNkulunkulu nje ukuthwalisa uthi hayi man wena uyasabisa wena hlezi kunepo ngithi mina yazini mina mawuzothwala kimi uthi sengike ngathwala phela kwangenzeka ngithi mina ukuthwala okufanele ukwenze kungenzeki hayi ikhonto enjalo ayikho athi umuntu uzothwala kathi akuthwalekanga mina kwala mathiwa ngonika isigubhu ukhuluma ngoba azame ukubona amagama wathi wena asenze ukuthi asibulale noma kanjani ngashongo mina sebezwile kodwa ngisho ukuthi ngiyakwenza inoma yini ikora kangonyama wena ngonyama uyingozi kakhulu mfana kithi hey ngiye ngisho wengonyama ngithi vele mfowethu kulapha kuyimfihlo ezinye zezinto ngonyama abantu ufuna sibafundise sikhumbule ukuthi abanye ababuka lezi zinto abanalo ulwazi ngesintu kumele ukuthi abantu sibanike isineke sibachazele kahle abantu ukuthi no zikhona izinto njengobusho ukuthi thina sicreate ngisho noma yini umuntu engasasazi kwayena ukuthi yena ufunani kangangokuba ngisho nakhona esigodlweni omunye umuntu usuka afuna isigubhu acabanga ukuthi isigubhu siyimagic kanti isigubhu siyakhiwa ngenjula bese sinikezwa loyo muntu siqhunyanisele yena hayi uthathi and futhi mawufuna ukuthi wena ufuna into esheshayo ngonyama mina ngihleze ngisho ngithi ikhona inkinga yabayisaba uyabona mina nje manginesigubhu kunika silula afuna umuntu emva kweviki sekukhona ukusinda kuraphi ukuthi mina wenzani lapha yekela ukutesta khuluma nesigubhu yobane ke ba sabe isigubhu sibuka ngamehlo phakathi nje ba namehlo ngenze ababa afe hey khona lesesikhulu isihlahla kuvuka into phakathi ivuka iphile amehlo afe umbona umuntu sekurisi uyathakatha hayi khona ngonyama ayikhona ngonyama akubukwa lapha bayavakasha phakathi lapha manje masubuka lapha na vele kuqonda namehlo afile amehlo yazi wathinta igama elikhulu mina ngonyama ngiyithi kubo bonke abantu esibalaphayo kufuna sibuye ebusuku sibavakashele siyo round nje labalele khona sibuka ukuthi ngabe izinto bayisebenzisa kahle yini ngendlela ngoba manje uyazi ukuthi abanye abantu ukathatha into umuntu athi abeke lapha ngathi furniture azoyivula ngoDisemba angayishukumisi lento akasafuthi akasahlambi akasenzi lutho ubheke nje ukuthi yena hey uJesu Kristu uzomhawukela mina ngisebenza bakaJesu mina mfowethu ngisebenza bokuthakatha mina ngisebenza impande zomuntu ziyababa zashiqulu ubusuku nemini ngoba manje asingabambezelana empilweni yabona manje ngonyama abantu basukumela ukuthi bafe ingane zabo bayishizi banezinto yebo mawufunga nalutho awuna ushiyaba umlando abazali bethu baze bahamba behlupheka nawe usazosala uhlupheka uhluphekise ngisho ingane bazokhohlwa abantu uzonwathwa nje unyaka wodwa kuphela ngegama lakho awushiyanga lutho hayi man ake sisebenzisele namagama ethu ake nisukume manje lehlangene ngudlungudlu nesikadla konakele kodwa ufuna ukugibela imoto akugibela imoto ufuna ukugibela ibhanoyi simgibeza ibhanoyi futhi lo nto yakhuluma nje akwazi ufana nemali yebhanoyi uthi ufuna nemali yekhumbi ufuna ukugibela ibhanoyi ngeke ukuthi kwenzeke lokho abantu ibhanoyi imali yalo liyabiza bona ufuna ukundiza wena yazi ngeke ngathini ngonyama asiqhubeke sifundise bathi abantu hayi inyanga ziyabiza ngithi mina inyanga ngonyama kazibizi manje yebo ilento osukuyifuna wena ebizayo qedile thatha ibhavu geze kuvuleke uthatha inhlanga uphumelele kuvuleke masufuna vele nawe ukuthi ube lesikhoshana sakho hayi kufuneka sikhulume eqala indaba awu siyabonga ababangeli besinibingelela nje siyanithanda kakhulu ngizongithola lapho uDokotela 2+2 ngizomthola ngonyama wena kwinkonzo